Selanjutnya nama? Nama Atia Islami Zadah. Yang gede sedikit suaranya, agak kecil suaranya, kurang langsung. Nama? Nama saya Atia Islami Zadah. Oke, nomor rek B027 membaca surat Ali Imran ayat 7 sampai 9. Silakan Atia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zawghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Sadaqallahul azim. Gugup Mak? Ya. Jangankan kamu, kadang-kadang orang yang udah ini aja kalau ada kamera gitu ya. Grogi. Itu betul. Ada ngaji siang atau ini? Malam, Ustaz. Malam ngaji di mana? TPA. TPA di kampung. Nanti persiapkan diri untuk ini ya. Ujian apa? Ujian tulis, ujian ini, ujian lisan. Sama siapa lagi dia? Sama kakak, ayah, sama mama. Ibu lengkap ya pokoknya. Nanti waktu ujian bawa lebih banyak lagi ya, biar semangat ada yang dukung ya.